Jinavendan uçağın radyo denge gelden başkodarın heje euro 24 Cotme 2025 inil Brüksel'e saatine lamet etti. Emen uçağın serisi ve peşkeş bikendem de mazat yare berapoya. Çalakya ji bo rojên kabayîş roja yazdemîn de berdevam dike. Çalakya xwendekarin zanîgeha 100. yila wanê yên ji bo kampuseke bi ewle û ronîkirina mirina bi guman a rojên kabayîş dewam dike. Çalakya xwendekaran di roja 11 de ye. Xwendekar li peraveyên golek û cenazê rojî kabayîş lê hatibû dîtin meşiyan. Çalakya xwendekaran ve îro jî dewam bike. Di vê navberê de di dosyaya rojên kabayîş de wê lêpirsîna mala xwendekaran û ya zanîgehê cuda werin meşandin. Serokê Baroya Wanê Sinan Ozaras tekildarên mijarê li ser hesaba xwe ya X'ê de got me derbarê qusur, ihmalkarî û berpirsyariyên cezayê yên muhtemel ên mala xwendekaran û yên zanîgehê hene yanna gilî kiriye. Ji ber giliyên me kirine wê lêpirsînên cuda were meşandin. Em ê şopdarê bi biryar ên vê dozê bin. Li aliyê din derheqên û çêgihana jin nêz Dîlan Babat de jî lêpirsîn hat destpêkirin. Lêpirsîn bi hinceta ku Dîlan Babat derbarê mirina bi guman a rojên kabayîşê li ser hesaba xwe ya medya dijîtal parvekirine kiriye. Ji aliyê serdozgeriyê Komereya Wanê ve hatiye destpêkirin. Dîlan Babat ji bo nûçeya ku di 21 Cotmehê de parvekiribû li dadgeriya Amedê bi parêzerên xwe re îfade da. Nûçeyê de tê gotin îdayeke nehatiye lêkolînkirin heye. Gelo wazîfedarê ewlekariyê ku reviyaye derveyî welat heye. Dîlan Babat got ku wê ev nûçe weke îdayeke ku divê were lêkolînkirin parvekiriye. Ajansa Mezopotamyayê diyar kir ku dozgeriya Tirk astengiya ragihandinê daniye ser hin hesabên medya civakî yên rojnamavan jî. Ajansê diyar kir ku hesabên X'ê yên nûçegihanên ajansê Adnan Bilan û rojnamavan Rûşen Takva û Kadir Cesur ji ber parvekirinên wan ên ji bo rojên kabayîş hatine astenkirin. Kongre İslama Demokratik Şehit Beritan ve bir ani mesajlana Kongre İslama Demokratik ya Kantona Cizre Şehit Beritan Gülnaz Karataş da salvegera Suusiyemin de ve bir ani merasma biranele navenda Kongre HDP karin u peştiriz girtine Varide Riyadi Ahvi Gut Tekoşer Beritan Numune eser hildana li dijî desthilatdariya Mêrsalariye û riya rizgariyê li pêşiya jinan vekiriye. Walîde Riyadî diyar kir ku jinên ji Bakur û Şatê Sûriyê Şehît Beritan pêşengê xwe dibînin û got yekîniyên parastina jin yê pêjî berdewam fikir û têkoşîna Beritane. Pişre endama navenda lêkolînên İslamîk Ginda Kenan Axivî got Şehît Beritan bi fikir û berxwedana xwe di dilê her jinekê de cih girtiye. Em soza şopandina rêça wê û hemû şehîdan didin ku civakek demokratik azad û wekev ava bikin. Di dawiya merasimê de sînevîzyonek li ser jiyana Şehît Beritan hat pêşandan. Cenazê Şehît Gulan piştî 9 salan hate wergirtin. Gülcan Butak bi nasnav Gulan di 11 Sivata 2016 de li navçeyê Cîzîra Botan ya Şirnexê şehîd bûbû. Cenazê Şehît Gulan li Guristana Bêkesan hatibû veşartin. Piştî 9 salan li ser serdêdana malbatê cenazê hate wergirtin. Cenazê ji aliyê Komelê Alîkarî piştgirî û çandiya malbatên ku xizmên xwe li welatên qedîm wenda kirine Katter û malbata Gülcan Budak ve hate wergirtin û ber bi navçeya Mûşê Kopê ve birêketin. Xeteriya jiyaniya Aykol devam dike. Rojnamavan nivîskar Hüseyin Aykol diye çardê Cotmehê de demala mala xwe ya li Ankarayê xwînço ser mejiyê wî û rakirin nexweşxaneyê. Li nexweşxaneyê jî carekê din xwînço ser mejiyê wî niha li beşa çavdêriya awartê tê tedawî kirin. Tê plankirin ku sibe
توموگرافیا آیکول ورک شاندن حتی شانکرن کو خطری ال سرجیان آیکول بردوام دیگه. لدیجی تلبیر اپراسیون هات گرم پلیس لکانال لگرین دیگه. پلیسان دسر سبه ده بسر کانال تلبیر ده گرتن. گوکان کایش کو برنامه پوسوله سبه پیشکش دیگر ده وشن از زندی ده اپراسیون راگهان. کایش گوت کو کومن تمی هاتنه کانال کاروباری لگرینه ده دومینه او بریارا لگرینه یا یازدمین دادگه جزای گران نشان دانه. لگرین لکانال هینا دومه ده همان دمده حتی شانکرن کو گریننده گشتی وشانه مردان yanarda جی به بریارا دادگه هاتیه بن چاوکرن و لمالاوی و اوفیساوی لگرین تکرن. سردوزگریه کوماریا استانبول جی تکیلدار اپراسیونه داخویانی داوگوت کو yanarda ده چارچوالی پرسینه به iddia سیخورتی هاتیه بن چاوکرن. سردوزگریه ده داخویانی ده تگه ها رخصنا سوچ اکرم اماموğlu بکار آنی اودازانه کو ده چارچوه همان iddiای و سیخوریه ده بریار هاتیه داین کو اکرم اماموğlu و نجاتی özkanji binen serdozgeriye. Bu domdari hatiye gutsin ku lepersin de be hevkariya mit u müdüriyeta polisan ya İstanbul'e vere berfireh kirin. روزنامه و سر ژورنال آمریکایی تکیلدار روشا سوریه راپورک آماده کرد. راپوری ده هاتی دیار کردن که دسپیکا 2025 و چته اندایش زیدتری 317 ایریش لسرانسر سوریه پیک آنینه. لهمبری و 2024 ده 73 ایریش پیکات بوم. روزنامه و هات بیجه. پیشکتنا هبونا آمریکایی لباکور شده سوریه در فت دا چته آنکو جنو و خواه برخستن بکن. بویره گرانی کوالیسیونا ناو نتویی جبو چاودریا لچولستانه لواز بویه. Hat yerkine koçeteğin daişe edi taktik nu bkartinin. Evji şere kolanan ebriya şaneyen küçük eko her şane kerizede jipenç kesan pekte ve her demeke erişan pektinin. روزنامه در راپور خود قلاوان سده ماجی دکه. توایی اولهیه به کتنا حکومت و گوهز د سرور کرنا توایی هرمانده. جبروان سده مان هرمن فره جچتیان رمان کو سربسته بگیره. در راپور ده خط گوتن کل سوریه 2500 حتی 3000 چتین داعش هنه پرانی اول چولستان او درازورنه. روزنامه هشیاری درباره زدبون آوان چالاکیان ده او گوت کو ادی اف سینورن سوریه درباز کرنه. لسویدای جنک او باوی هاته قتل کردن جناب ناوی فاتی شفا حمزه یا 20 سالی او باوی لسوکا بازار شبای سویدای ده انجام گل باران ده هاتنه قتل کردن. لگوری مالپرا سویدا 24 کسی بناوی سایر تحتا هفسری بریه فاتینه کو ایریش پیکانی جالی هزن اولکاریه هندورین و هاتیه گرتن. هزن اولکاری درباره بویر ده لیکولین دای دست بکرم. جالیدن و جی جهره من حکمت آدم کی کریارن روانتن زده دبه. لهره من دبن سروری حکمت آدم کی از سوریه ده بویرن روانتن اوسیجن قتل کرنه با آوه که خطرناک زده بویم. هری داوی کومنت چکدار این ناس پیرمیرک جلاسقی رواند نو هول دازارو که جگوندوار قنای ترب روینه. سکسن ناس به عربی که هول دازارو که جبو پیش دبستانه ده هولا رواندن ده زاروک بریندار بو. لگوری چاپکانی خویچی چکدار ناس هول دا بزوره زاروک بخن عربی لزاروک پاراستنا خواه کریه. اصلا جی کسین دولمند این هرمه و لگوری آگاهیان چکدارن بریاوی بری و ببن دشوپینن و بر بجیه که ندیار ببرنه.
Yeneke u PDK لسر آواکرنا حکومت لحو نکرنه اندام مکتبا سیاسی yeneke Sadi Ahmet Pire دربار آواکرنا کابینه حکومت هرما کردستان ده جی چپ منیر آخویم Sadi Ahmet Pire گود حتی نه yeneke و PDK لسر وکرنا پارلمانتوی و آواکرنا حکومت نگیشنه لحو کرنه Pire da diyarkirin ku divê destpêkê yenekê û PDK li ser çawaniya avabûna hikûmetê li hev bikin piştre jî parlamento bê aktif kirin. Hilbijartina parlamentoya Herêma Kurdistanê roja 24 Meh 2024 pêk hat li hetana hikûmet nehatiye avakirin. Barmanca avakirina kabîneyê PDK û yenekê 12 caran civiyane li aliyan nekarîne li ser avakirina kabîneya hikûmetê li hev bikin. Kerkukê piştgirî artêşa Iraqê hewla dagirkirina gundeke Kurdan hatiye kirin. Erebên koçber li navçeya Duhok gundê Hevtexarê bi piştgirî artêşa Iraqê û hêzên polîsan hewldan bikevin erdê cotkarên Kurd. Di êrişa Ereb û artêşa Îranê de ciwaneke ji gund hatiye binçavkirin. Gundiya ragihand ku hêzeke mezin ya leşkerî cotkar bi zorê ji erdê wan derxistiye. Heman çavkanî wiha gotin. Gundiyeke ciwan ku li nêzî zeviyan bû hate binçavkirin, haqaret li hatiye kirin û piştî demekî hatiye berdan. Ciwanek ku hatiye binçavkirin berpirsyariya Hawzên Masiyan yên li gund bû. Gundiyan got ku siyasiyên Kurd yên li Kerkuk û Baxdayê tu piştgirî nedane cotkarên Kurd. Belê godan jemem çên sersbê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.